na de tie nie saa kwai na no kodi saa nkomo bi enkomo tantantan bi a wodi ye ase yenuanom te ba bi omo dwene wo ho no da bia no mo create problem saa kwai ya ye frɛ Nanaba K-Efah no oboso wa han nani we ye da bia ya meka sɛ obi koye NDC ni a na so oye santini a wonhu de ha no we no oye MP NDC ni o saa kwa Nanaba K-Efah ene wo tibi twa kufu ado saa wotimi twa kufu ado de ne wotwom saa wo eti minim de enti a obi ye NDC ni pe na wote wa na ne wira firi ho na wakofa ne NDC system no de be hura Asante semu ne ye bebo na pa wa bebre ye wie so a ye ne ye sister Comfylove be din komo ha sei na ye nti abrante na de me ba sisi ye nti no awurade ba fopim e ba Nkoranza no ewo die wo ye ne na mo wa otu ye ansa na otimi ye weni ekoko bi na wodi nkunim no ameka asem nkyerɛw Nkoranza akonwa bi na ye akonwa a emu odu na wonim se akonwa no bo na ye no wotwe no bata ne ho wo je Nkoranza bi ye no wankwa akoka se me ye Asante hene ba nti me kwa makom me konkuru ahodo ame na nanom tenatena so na makofa emu nipa ama o ma bedi mo so tie nyansa a nti Nkoranza ye bono Nkoranza nya Asante otumfo se tutu nim se ne ba na Nkoranza hene na emom wonim se ne ba buru ni ye Nkoranza ni no Nkoranza ma hene na kwa mbafo otisu yi ene Nkoranza hene bi a watwa mu no enim se ne papa ne Asante hene na emom wonim se wo ye buru ni na ne papa ne Asante hene ya na nanom no mani ati o kura wono aba abeko age kura efe no bono man so ye Nkoranza man hene dia wansese din no efise wansese mu nipa tio wansese mu nipa woboa ema kuro no ede ne ho ema position bi oso ode ma obia no ode ma no ukọ sesiman a eye Nkoranza di fahene fema na saase bedia wote su no ode na de ma no nyansa no nemom wono mu nyina didi de besom oman hene sa nyansa no na mu nsua bi na mu nya ma ho maso kasa ye kire made a mo bese mo beti no Nkoranza anya Asante Nkoranza ye mono nemom Nkoranza ye nananom ebe ko edi animu twa asama Nkoranza man benya nkabo mu ye frɛ no awurade ba fopim wo ye Asante hene ne ba wono mu nemu afiri amakoma ansa wo ba beduru ba bi a wuduru ye enti me ka ba bi si se mo a modwen ye mo se Nkoranza ye Asante no Nkoranza nye Asante na emom Nkoranza eka Asante man council ho we have the freedom of association Bono is regional house of chief Bono regional house of chief a statutory body of the government yekosia adwendwene niyema bi ho a eno no ekwa aban mu na eba na konwasema Nkoranza man hene tie niye wode ne ho wonhye wo bia ase na wi ase no ma me ka asabo nkyerɛw uni panyina due se obia bebu otumfo animtia aka se otumfo onye obi a me me Nkoranza ni me nka sa asem na otumfo ye obi won se ewi ase empane se de na me kan se expose no na me ka wo se won se ade a ahintane yakofa aba akoya wogina ho ya okeka nsem tan na Nkoranza hene nche obi ase wono aso efa ne chenche noa akoya o ofa ne chenche noa no obebo no santema menhia takwa wi woni gina ho no onso ofa ne chenche noa efa na ni asem pempe no wodi duru kumase ene obadware ye so na wono ma hyeda onse agimabadu tatis na bia NDC no a na no ya assault ye woye onse yamfi no na obeye na mekɔ Nkoranza ene mekɔ Nkoranza enso ye na bafo a otoso nan nana kwam bafo yi onim se Nkoranza no ewa bakwasem enu ntina wo mudi kamera bi sia kokosi amusi ade ho ankoyi a wono ananum asem ka kire wi asese wote wono hunu so wo hene gese wakoso a kire santema awura onim se na sefo ne nananom bafo pin ya makomfo omo ya se nefo na ene brun no eye region e manso no ana eye kuro bi ana wono Asante na apoku are mko ekɔ ntɔkwa di sa kuro no so a kuro no nyina ne hye ka Nkoranza ho aye Sante hene na di kuro no hye wo mo nsasa munye kuro no onim se wo masefo ni nuane amakoti na wonam woni makom hene na nam yi
onye eyi kase ba Nkoranza no na makom hin ne kotena bi no one ne ye ba tumfo yira yi sana ye wura kore ko ho enne wa ha wani abegina din samfo won wo sakwa wo no ani akwa we wo no ani hwade wo de hwade wa ha abusafo mitina manhia ahembobo ano weye asante kotoko hene na bakan Nkoranza man hene na akwa mbafo ye otoso nai wa wo se na soja fo no kwakira na nasante ene wo makie no na wo hwe Asante na efepa mebenya daje am wa hwede e koso na na ni incoming edom a enyura wom kopem Asante a mebeyi akiro no nyina no e ya de a chese ehye nkuran ene de kotoko hene ne ba wa hye de ni tirim de o etu na mfam kan na akaji so osi e wo eye so am run about ne ye de ne papa pakan abesoa no na so ene ne papa se woni ni di akwaside eti boko me pese obi ya hwe na ni su ade ni wura mu ni bibia ekoye ansa na otenase eti sade wo hunu no Asante anyira wo mu nyina ko kan ni mu ho etwamu a banana no ba hemfu ani mo nyamfo emema wo se mema wei eye kotoko hene ni piesie na kwa me bafo yo toso nan krapi bafo agente bia mema ba ya won sinso ansa waham Nkoranza mewura ena adu ha no Nkoranza mewura ena adu ha no Nkoranza mewura ena adu ha no mema ba fu krapi agente bia na on se sa ye nua we mu no akwa we sei esen ye na kwa mbafo ohwe sa abranti we yi eso ohwe ni ye pa na nanom tankonwamo Nkoranza madama na social media no ho nante travel faster than sound, the speed of a sound. The best na nanom se yenim se atankonwane de ya na munche na nya private to somewhere course or highway ne so ba ye wachire bia ye hwede ye kono abranti ye friend sa Nanaba K-Efah yi monhwe ni ye se Nanaba K-Efah sa hwan monhwe ni ye fi se de washase ya wokeka kono ye Dormaahene strategy ni bia no wo ye no ena wonum so ye NDC ni ena Dormaahene ye NDC ni tino na no ate na no awo ne hwenu ayi ho wo mesoso no kansem tantai na mimfiri kuro bi ma ekuro ba ne timi ye me ba mbacho mo de monwene ho mimfiri kuro mo ho kuro no wonim me wonye me busu ne de na wo ye me ba we nyansa be ne wo we no ena obi na nsenka wo bunofo nya Asante a sa bunu region wo nya Asantefo a de na otimi yotumfo ba ma ne yi sabe ye wura kafra de na akwa mbafo yotumfo ba ye Asante hene ba we ni nyansa ne de yi we ni Dormaahene betimi aboa mo ye we asosidi na ye wa ha ene sane gisi ye wuo wo be o man Nkoranza fo asum to wo ho no na gina hai onu asani oduru kuma se nyon onu ni na kura wo no so Nkoranza nhye ensum manhia wo be pede ye wa ha onu ye mo hwe nen Asante kotoko hine otufo na asetu atosum yenu yewura wadaruma wonana anum bi yaba beduro kankan Nkoranza de hye ya bedu fi asumdue mu minim se sabre wonu me free South Africa akwa akodu Morocco for Nigeria for Senegal countries ahodo a oton safre wonu nyina akwa akoduru Millennium Foundation for Roma program no ye krabehwe na nanu fi da presenter we ye se friend say Bolare ana ode say okofa asem kase bi ba manhia e na mpese bitu kakra kira manfo bi na munya video no bi hwe wonim se wura otumfo se tutu na he mbubuwa no wura ahemfie wa no the 25th anniversary bana kakra kabisiwa enfie mako aduonum nie e na wote otumfo education fund no foundation na odi ochina e na menso ye bibi ho a menso meboa kwa ye wura se ochina program bi ani ho na we kura minim de enti amena na we di ade we bebo mu
enti yenua ne suban ene ne niam a wo ye no eye very dangerous ne nyina ne se eye de wono wakwakosuasua ne NDC sem a da bia ye ka no so obi etene ba bia wote wa no bo se asa enwo bia ye wo mo na wo mo de no makofo mo NDC sem no mo de abafrem enye nwanwa se oye NDC ni ena ade no wo pese chinchina wode ne ho ba wakofo na NDC sem no ba because chama ya me bo ne video yi hwade chama we nadam fono no hwade enti chairman na damfo ne sa chairman enti da bia no wo mkeka ni patrimum so ho ai da bia no wo mkeka ni patrimum enti na dwe ne se se wakope bibi na adi o enti se hu se ya o ena meko pono meko Nkoranza ti wo na wo be champion asa chairman ya agenda wo ho WBB jeje wo wo na wo be champion ni chairman we agenda WBB jeje wo. Okay. My mini yes sister comfort. I mean ye penso ya oba ya Asante wa yenya no we ni ya Asante wa we ni nya tuo ni sekan na ya na ne de ne ye say de ye nim no akere ye. Sister comfort will line so ma me na ho te say. Oba de na Nanaba roma. Me ho ye fa. Pia. We de me frɛ wa enye bone so kra ye wo ha de ye nsuro. Me pesa wo de me Nkoranza nansan ye nua abrantie bi anka wono ye sabe wote ne ba bi ne yeso yetie ba bi na wa share distorting history tactics bi a wo pesa wo play boy no ye se frɛ no Nanaba K-Efah wa sha se ye keka nsem bi na Nkoranza ne won show bi as na wa sha se I mean daily politics no ye ne ba de say no na ya nkyerɛkyerɛ mu a na da wonti mame Nkoranza no wadama ye de ade a efiri hin na ya de na ye bi na ye wa hayi yo medase wo konya wo de ama me bi eche watiefo ne wahwefo ane obiara do vile wonya konya the reason show na also betia pa that's pa mame yo question na obisa me no obisa me say kwa bay na Nkoranza fa so bay no kre yo medase Nkoranza ye hwe edin Nkoranza no na etie fa so bay kire nkokra miensa na kane no na ye ka nkora miensa na ye ka ne nsa eno enema ibenye edin Nkoranza na ebre bi ba wiase ya nananum bia na sebia nya do sebia bra ya nana abrewa mejata ne nananum a wonum kopi bi efen bona bon nana amejata wo nana jamputema ena nana dufi wonum mu no ibenya nana nya akusika nya akusika ebe wo ntafo wo ma bi ka ho nyankomago hwimpanyini ne tawia asa nkrofo yi atakakra no otu amentu kotena wasa amemfi atapanyini no tu amentu betena ba bi ene ye frɛ no abokom na nana abokom akosa bre so ye 1718 sa bre na opoku ade na na ose etu awu afimu ano no na se etu ti ase o ware o ba na o ya mukomni ba na se etu no amokomu ano no so ono maja no firi na mukomni ba o ware fe na o ma me sapoma
Ɔne maame sapoma wo mamu nsia. No number penny odi kan friend ba for pim. Na sabre ni mo ahini ansensem wa sisi sabre na sit wo firi mu na de nua poko are abedi ade. Sa tra poko are bedi ade no wo mfie edun so okodu wo. Eche ba sa no wono mo fa no so ye adakwa wi ko abusua no wono mo fa no e wo be bi efe no Dormaahene. Eni chema na poko are na ona da sabre wo na se etu de wo firi mu ka chere se ne sade wono mo ko wono mo fa no ho. Enti abusua na wono mo wo bia ye efe na mokom no etu amantena. Se ne sade wono so kwa kopo no ba bi no makobo no sese. Na wono mo kono wono mo kodwuru bia ye a efe no ko de. Wono mo fa no mpanifo ni koto ho. Aka se wono mo se wono mo ko no de ndi ko de ya mokomfo e na wono mo so ko kire ho. Etu wono mo ko no ana na edudo nyina so fa abusua no nko gire ekọ bia efe no so oduru ono so ekoje. Enti no so ono na chechire so oduru ho ya so oduru so ono mo to aso. Ono mba ono man ma be pie bia e bi e de nyamfoman. Ono ju nyamfoman no won abusua no e be kon ono mo di nyamfoman sa abra asonafo ono mo fe so bebo a ono ti nyamfoman no de ko di fe so. Ono ba ono ma be juru bia bi dokro nkwanta ono be to ohini bi ofe na nete. Anate ono wo ye moni jese gwan ni. Na abakosam ni bi be kire wo say wono mo kon bet wono ma kon mofo no eti ase so wono mo be hye wono ase. Nana ekoya akọ ono ane papa wo fa ne kuro ye efe Dormaahene. Na bra oju Dormaahene na Dormaahene bosum kese ho di kan kase. Wona na no wo ba eti munyi no kwam nti wono mo siesie na chi eye no chi yi kama. Ema maame sapoma ne me ensia ba fopem ye panyini na abusua ka na duro nyina so na yire ne manum ka ho ono so firi Kumase kokufu anasa Asante kokufu. Abusua wodo ono so firi Asante memu nkwa wodo mo ono so wade fie ono mo nyina ka ho no ono mpa. Ono betana bia ya ye fro ho Dormaahene ono akasa ne na nchen omo jo ma wo ho tesi ono machi ono bibi afefefe. Na sabre na ngokora mi ense wono mo ye adakofo na ono fi suta na sutafo no ano abakose mu no asan kakra wo ho so asan kakra wo sutafo no abakosem ni mu yeah na social media no aba wiase ne ntino na wo kasam na wo kura wo kam ono so obesua no ono de na adwena kofa no keke nzema eni ko ka abakose ma entisa enti ano na ma ne edipa bebre ka bakosem a sa se ne yete ho na nkrofo bi abase akanfo nyina efiri bono ade so a entisa nti se wo ka bakosem bi kura no a na ebefa ho a o mbesa obede obeka esa edipa bi a wono mtimi twitwa atoro ene nsem bi eni me fidie no battery no kofom ti ma me sima bi na me kan si tada mate mo yo mame eti abusafo yenua ba cha se ne ye pen so wo ya Asante a wono wode nimdie enti ya Asante wode nimdie e de maye enti ye pen so de wono a wo cheche nsemu anesa enti eno wo chechire mu no na yenua no ma bi a wo firi Nkoranza Emma sa abemen enki cancer because the way near NDC strategy now tebia no wone chairman na ye sade no fi so wo no o hwe chairman ni so ho no to won tie chairman ugina wa wo chekere eti chairman no wone na ye sade no debia yo okay enti ya mame se wasaba mame wada mato aso firi ba bia na odi jae yo medam wasese munya me ho adaje na nananom eba Dormaahene no na Dormaahene ya dakofo a wono mu firi suta se de di kaka se suta ho no ebe bi ba mentem bebre eba e ma de hye ni kwa mento bebre da kunnimia abrapoku ya ko bawure ena busi aka bi so ekukọ wura no ne adade na enkokora mi ense e fe enkokora sini enkokora pofo agye wonu ni aba e fe Dormaahene ekese ena wono so
or not take quiet in more. Nana sini, Nana for Jay, or me and saying I have one more how moon money by ye. That's how the only one so. Or here now all can see. Now you're here Sebi, or no one I can be any one who dear. Is as a can send a do of one. Do a phone a free mali neighbor kin and money other than a baby no one be di Sikahu Jack. I will be an FM bromaso. Into bromaso and Sika opa. Instead, you are phone tea. It's another quachiamia your hene cassia. The one cardian in Sika. Bibi all who be a good dear. A dear be all who be a Sika. Nakamu say, Wonum be a nay. Sebi, Yewuranum. Yeah. Kokofu for the mention for woman, I didn't back, me and the assy back. It has a very for the more. Or we are a fanami and star, a cadium chidimu, so. Yawa quabo saying, I yoko but a mine and a tutufu. Only I your crack, only sipa, pisita. A dako for the mono. Ayoko for no of an onum. And it, or you could need another coni so dear. That's it. Bromance and never fat. And it do market saying it. Eti one man now one kwa haya ko cramp for cocreti ni akokreje no. One more fa se ene nana kwatia me ya wotoso miensa. Na so one mu nim hayo nti na nana kwatia me yotoso nana kwachi odi kan no. Wo fa wonum se na ha hene. Nti omu ko akuku mu akese a. Omu de besum nana kwatia me ya. Nana kwatia me yakura no wachechire de. Enko na fen bromanso. Eda so ho. So any a war on Croby to say ye Philippine and Crocron Ketenketi and a couple. Now so baby and not cramp of Uncle Cressini, near Cocreji, no one munya bar, Drewa Cassiano, no one moteno. And ye quiet. So quiet in the moon now, Buffalo Pim, Nenema, Mr. Poma, no offer. A friend say, a dudunina, and you know the map, here, people for one partner. It's a brown hono. A cocrassi ni a crop of one, a cocragi, a panel no quatre. Man so hene, ya never not quite young. I'm more one what I says, and I mean your penny and a banun to a bar, and walk out, but Nasaname. I had the Amusumia, Edema, Miniani. Is that said, what good baby? It's a Fibiano, but the Sika or suit Minia. Into a baton, I say. That's how they know where you're fast, Emma on my bosom. Na afibia ni dira wo hene bia wo ba dai abeso afase ni bia som na kwachi ame ano esasa wo ba tem na betena se ase na kwachi ame wo betena se esasa wo no wo som na boso na sa be na ba fupem no onim amamna ni amane na onim ana ba fupem so ko ye no okay wa kwa no ho se wo ye ni paketwa etina no ho kwa chirempem se bia ye e kro from yeah, na man so hene ne back from hene no wako na hi. Eti abra abafo pe mo ba no. Ne kase na ho siesie. Ene o sifa no ho. Ene agudi na aguru ho afade no. Na ye na hi e kuro from hene no a. E na man so hene ne ba na bufu. Ne bra wasa de ba ye no. O de ba se. Wono ne papa so. Eti wono won se obi ase. No no abetena se ansa na man so hene abetena se. To oba abra na man so hene atena se. That's what you saw. No, so cinema. So, and a growth from here. Yo, yan and man, so here and I watch me on the back. I saw the yet day, Benjamin. And man, Madin, what you better say, Nana. Buffalo Pimasum titi. I don't know. Now, I didn't some moon. Arrow, ya. This year, moi. Nasa Biva Pa, say to no woo. Nasumba Papu at Tiasi. Tibasano, I had the Sikafutu or the ma. Equasuma Fibia ma Nimiano. Asante hit one. What the man about for him is one fancono. Yeah, you're no one Castanel. Naba for Pima, a young chin and a quachamia. Why you will be as a crocron. So, Bessia, some results and wound him said here. Okobama near, Zuzazo Bebafa. No cray. Now, so the Banana Hunter still I know, yes, I didn't papa says in now. Crow from him, and still I know that's what yet here, but for him, who dear so.
no ba se wo so de menti e ma na betri so no ye ne ope ti ba fo pem so wo so da to no mu wona na kwacha me anim na so na ho ya odi e woni eti sikafutuo no a ode ma na so mpa nkosom na asante hene ma no e na ode tot juru kwa so e na ode ma ne papa na papa sa na atuduro nso firi he ade na abra metuduro e na so hwe kwacha me na ti bo mu wo kaso so no wasi bibi na ehia ntu no de sikafutuo bra wo na nya sa wo so mu ntia kwacha me ase na de ba sabi krofom hene kura de wo se hwe wono ne wono obi ye fe no hene ba enya me ba kopem wato ama na etietia so miura me papa ko he be masimo budu onum go bo onum wo die onum so onum nsuro to aka bibi e be ne papa rufu na kane no so wodi atuduro de bra obi a chese wo so anoko no no kore etie poku ara ya yi pa ehye na koma ho ehye no to ni sinimu tie ma poku ara chapun so de betia ni mia no na kane no so ni e besi nkonwa enya yize si e besi nkonwa enya wahi bia ho ni esi nkonwa enti wonum sore se wonum beko ba sokun na akudie ni mu no ya wa bosuma kesi a wonum ka kire nana kwachi am yase ko wo modin ya no nko biatoa na so na de bafo pima ye no ye na bufu ye na hia mansu ko hini no to no so yese ne fanya fede no wo fanya mo wo ne meko enti akon ne bai ema sabi enyado woni mpefe se manso ntimi ne sante nkom enti manso edi nkukuo na de se yuku ni ntwese ka yuku ni so nti obi obeka kire se na na opoku are atwi afuna edi kun ni mia manso hene na kwaje am ya no sini hu nya no kore oguno ka sabi asante ahine ni kura kebegu asante ahine ni nyina ehun panin sem ne sei ehun panin sem ne sei onum ye moja kro mu frade ase krom omu didi akotori abako enichi enya de ebe yeye kane no na ka onum nyina kura timi di akonya kro eme yeye kane no ayoko ni adakọ onum pra akonya kro hu me yeye ka unu se enumu enada ayi efe se adakọ fo onum ko ba wole no akonya no onum die enna sabi ayokofo onum enua no bi onum so domo a daako ya fa ama no onu ni abra poku akoye no sa pepepe ena yikukuro ya mu no sabi akonya na kwaku nyako wo pere abedi kwa ma akonya ya oye ekuni ena obiri ye boy ne so domo odo ko agura nya kurum no na se agura nya kurum ya wo central region ne political demarcation central region ho no eni moja kro na timenhia no wo ne wo asefri menhia pa omunyina moja kro esi poni enichi wa twiafuna amfa nkanimia no dabi ne mom de ba ese nimia no sanya na wo ya no ho wo pon mu ho ya na sabi wo ware wo hu tese yegu obra no ware nti wo ware tano so ware ofumai wo ware efe ne sei tano boase so wo ware nchira no ware Jina ebaba wa hu ofe bia no ware wo no obi aso tu no kwa wutie obi aso ntimi nkara sem za so wa no so on de oso no obi ntimi nkara na kanka bi we na kanka bi no na kanka bi nti tokwa na ba ye no wono moto mu so anyo ma ne se ayogofo na enye wono ntokwa kwa achi am ya ne nyia poku ana ekwa ye de efa ye ho bai nti wono mo ampata ntokwa no kwara no ne ma wono mo na omo ekwaku frifo ana wono mo efri twi abodo mo tetachi masase so wono mo ko ba bi e mankasi mu no eti tu abodo fon so migrate akone nei mankasim hoyi wo so nyina ai wo mo nko nyina fa 80% ya Asante fo mankasim 10% akomu 5% achim na 5% kwaku frifo na kwaku frifo no ase ne sei kwaku frifo no kwaku fri ni yedin nana kwachi am ya ne ba nana asaman ne ba nana sama no ye oyikuni ano ye bromance here ne ba nana kwaku fri
oh nana kwa kufiri ono mu ne tua bodomfo no nana kwa kufiri no ye hunter no ye oyo bofo nana kwa kufiri no ono mu ye different from ayokofo de so ono papa ne ayokofo no ono mu na chichiri kuro bi se tua bodom ta no boase omu kuro no so doso omu kuro no so so ne tachi mai tachi firi kuro e kuro di ne tachi firi kuro na we no won say ye nyinyi no mo se o ekti wo free ayi no se bia obi a o ekokọ no a wa tuntum no wada ne kokọ no ano o yesa na tachi firi no yesa no ye kokọ tuntum kokọ no bia on no onye tuntum no efiri na ne ti ye fita no ho ye fita ti ye fe no kokọ firi na firi o ye bosumba asi ejero sana ti okay eti na na boku wade antwe afana afa anka ne nua no ka ene ka Asante no kura ke ni ho echi wade kase just what to attach them awe no amena na se enye na bia no awe enye asam kase eti dia ene se na kwachi abe sa obia nkubi amadete ofa akwa yenim ho otena akwa yenim ho na okose no ho na so na broma so hima asanse na yo poku ware onu ankasa na de nyina ni nwienti wotam no ofa na de na odno kwatana ni nwia nkyai ewo ahayimfie ho enti membesa ma bo onu kuro ni bi onwo do mo kwatana mu cheche ma ho no ewo asambe mo izaza na ni pe ni ntiase say these people are the same blood ya adima be do ayi bi person to mo ntem no ibi na chire ikura no poku ade na chire sa na chime akuru sa say ye ko nyam no wawo no e wo sa sa sta chifi na chire ye eso akokun tuhye so nti asase no be ye nana poku ade dia so wakwa konka di ya me ye ko nyam no wawo no nyam no wa no etua bodo no busom tu obodo fo busom no nyam o me de ko ma so wo no na ye ko di nkunim no enna opoku ade de tachi anatachi ma asase woje ye de ma ta no boase o de che ta no boase eni ni nua ba ya ta no bo no ase no eti kuro no originally na ne eye ta no boase ni tua bodom kuro it is a brabia na tachi ma hine be trapa ka mu oju ta no boase o be si fom sa so oju ni wura kuro oju ta no boase nua ba kuro mo be si fom sa so oju ni wura nua ba kuro so enti kuro ni dia twa bodom fo dia na so onu papa e na omode ma no tena so enti ma so dia e kuro a onu mutimi ba bi onu ko hinta ye ne boye mu ho nko tena wa anti ekonyare dia na e boye no ofa ne boye mu ti otu ko di nya na e boye mu tachi ma ye no ofa afi na say mami wanya me fe ni tachi ma ye yewura onu ye te say ofa ase tachi ma ye ofa ase na so ya yiko tachi ma fo ya yiko wanya me ofa tachi ma fo ya yiko ai wanya me fe ni wonu me ya yiko fo omo ya yiko fo boyam ena fe ni nti akonya na na wa manso no boyam na wo eni tachi ma omo de kosi boyam na eyete na boyam di oya wofa boyam na ni nua mom ena obiri ye boa tina abra na no ose tu ko kwa ma ba ye no okọ yi danchira ba ye no a sabi na abra bonsu asem de ba ye nam so mentim jakari firum ba ye oba na opasata na sabi danchira ni won ho agoro ota ba kurom oba bi o na ofate se okọ danchira se no akọ ye no ka chense kofi ade na wotete mi saa na woni so wotu se ene ko wofa ma so hene ho etina obiri ye boa de ni nwia sa abra na o se tu onya hene ni nwia ne ma so hene betachi ma de o ye wofa ase eti di oye wofa no sesi e no woni boyem hene woni boyem hene eti wono amfa te kan afana nka obi a omfo wonu nyina do wono koy enu mu ne ekonya tachi frifobia na ta no bon wasem na otumfo opokware ye ta no yi ofa ta no siesie ta no ka unu se sabre ni muso na boy kokko am otumfo hu ta no dada e wo ta no so to sabe si ata no bi no se minim nsuo yi minim tumi ekura no no de no
So energy bafo pe mo no mu twi fa so a oje ni nkuro ni nua ni nkuro nti won se abere pa na nakwachi ame ye wotoso miensa ye privy council January 1936 no oba ya obeka no asem on se wa mo Nkoranza di wo isa se ne Nkoranza asase nye ne dia baby a wojeje ye no nkuro to so no a woje fi ne nsem no ebi ni twa bodom ta no boase ofuma no ba no matu nkyira eno na ono isa se ne ma nkuro za na ono ka no ne ma nkuro ni se nkuro no be nkuro ma so je kire de epene ye firi Nkoranza na ye kwaye ya akokora sini ampofu ni jesi ena drowa kasi netim na sa atam so na dru mai kasi na oho no onu fi on kwat na kwaye na so everything and say we ba bontin no be kan Nkoranza tachi ba gine okọ West African Court wa mo Nkoranza di se Nkoranza na dia so wonim ho mpani se no tu ye no ni nkuro nso a woje ye na fama wo mo Nkoranza exactly Nkoranza ne die eye adakofo a onu mu nyina ya busua omo ne tachi ma ne nyina ya busua tachi ma wo fafo ana na ti sa ata ne so ana wa bo omo ne hahene oh ne K hunters before ya onu ko hade ma na ma so hene ana bafo pim kotna na wo fa no mu nchen ka unu se adakofo bafo pim ne nana no wo no isa so ne papa wo fa no wo no eti okọ edin privy council awo UK wan kasa Nkoranza ka ho eti ehire pa Nkoranza typical Asante land okọ Nkoranza bia ya friend Roma kase Asante fo onu free suta ne kontenase okọ Nkoranza kokofo ye na ye fence edudo nyina ne ma ye onu mo ye Nkoranza ahene ne mayia wonu mo ye kokofo Asante kokofo okwa bia bu amanya eye monkey century Asante fo bi free fijate ne dwabe ne be kwai ne betena ho okwa bu abenya Asante fo enkura ya kakraka won Nkoranza nyina Asante fo na chichire so ete eden na ko company se mu fi se wano ate ofisi a woni nyansa ama na wenu from the 3rd of April 1959 ena Nkrumah politics man hu ministry na najima bedu di ko do bi sata na omdo ho ko politics mu ode ne na akosi ayisua ewo Asante Makasro no man etwi a ho ma adesan ne twire sata so na kwachi amia 1935 no wa show the consensus Secrɛtes asase no nua ne fama no 7 towns so yeta no subiri no fama no Nkoranza ko mo ni da na anu ya se bitachi man etankonya ba abontene a ye wura kọ akosie ne yire ohima ya adani omo to obo yi empenifo betena abontene wan kase na tachi man ya ne nua panyi ne otufo wo ne wan kase wo ne tachi man ya Asante ne bosi even tachi man himself Nkoranza ya Asante ejere na mpani nse wo ye obuna ha na afọ so se be Asante K-Efah na be company so mo ni ho the antisa na when ususu say ya chama papa ya da bia aprapra fo ya wo ye na wasa da bia wo twena bewuram say ya na office bia why say wa said it some you know ke kan say mo wo de ne be ye say na no ye say no ye no be kika ya ti to wo de ne ye say make kan no so abro region just administrative area ye wo guafo li bini mo ebini yeji omo ye gua do korongo obini bedu ebini sefa ye o fantrafo ho ebini banda fo bi ye fantra na fanafo ebi so ne sampa nyamra area de duase area yo ai kotifo ye li bini fo gu area ho kotifo bi ye li bini fo ebi so ye na fanafo bi tese ena wo ba ye wangana fo so ebi tikin tampo area so ena wo ba Asante fo wom ebi ne kwantwoma ebi ne brokum ebi ne ntronie ebi ne ewodumase eba ye wakomufo so ho ebi ne suma ebi ne drobo ebi ne eidoma ebi ne japakurum so ya wodankyerafo ebi ne dumase
So what are people talking about? This is administrative area. It could have done super. Hey, Asante phone. Amantini mu ina ya Asante mu fike nya asem ne adade. Atebu oye ofia dat se kokobi ante betras asama no oti asa no kwa atebu. Timenti ne ma bebe. We no wo mu ye on say yeti ase yeti wa no wo mu di bibia be divisive tactics di aba. No the divisive tactics na de wo abakoso kra wo kan. Se techima no adabia ya no mu kochichi de abeso techima no ye yukuni dia de ne ya na aduanafo ono mu aduanafo no kura so de na ye na techima na ho abredu akwa brun champion bi sa brun champion bi brun champion say yukuni na you na na kwa chi amia the 10th na bro brun champion 1951 se ne za ase a eya so no ka se ni nia no na so sa ma fa na wa fa ma really can't no children no de kwate from 1948 and no prepare no no ka se ni sania on your betting cancer no so tia Asante ma friends and bro champion association do what here na do abiase ebe ka ho drobo be ka sa na drobo o sisi japa kurum ebe so oje akosi buo kurum ina aka na sa asem ho na yakobo japa kurum ma ahire no sisi ade ntini abo japa kurum ari ama no kwan ama sisi japa kurum obi ama ba bi atena abrofo ene be one chief esese nkuro nyina be hye ho wase ayi suma no nyina be hye wase masuma kodi won konkonza esa akoka won kwantwoma ho beti division for 1949 atu wonu japa kurum dia ba mo koje ma ahire 1935 wan koje bi ezase wose ne papa no avedie wanyi na ya wu se ni din baby na okoro ho o drobo na baby amu be hye me ho wa na wose sa de eja brana ma baby ntra masa ati so se ne be ya se ba se ba be ye ensiesie bia na e betoto ano a e be ben wo na o ma baby tran o ma baby tran na je ma hini wi ya wa jinin sa si nyina afiri ni ntam na o tu fo se kwase ebo we di ohunu bi da na okobo ja pakro mai anytime drobo di bufu ye se ne o sa de a no ama na sisi ja pakro dia pasu kotokofo ne dia ene ono so ma Asante Asante ma Asante bi ene ono ne ho ekojo na kwa chiamia na kwa chiamia grievances na manete won tempem se kani nua ne beka so ka di ebre na me for start senso ne mawo so ena do ma so ba no de adabo so atutu nukom no asiesie no an hukuntai ene tie ma ne kobutu ma na nim tuchiri he ena ono so di kukurukum okwa no se na ono so no kwa John broke abron champion na be asinti nipa nine sa ata na be chemire wadi ensem bia na mfata ama na so sa ma brempe etu na de so ama na brempe etu na de so esifom ni buku ye to ono so adi na kwa John ne kwa me kroma party kwa me kroma na introduce be chemire ne kwa ka abron champion okay neze Sabun champion ye rebellions omunyina ye rebellion ya kukuo so beka ho ne se kukuo mu no brofo ne ba ye no on be sa hafunkuo ne bebre ka hu sa safunkuo no Asante kan kuo ne do na de mamem abre defeat omu no na so brofo ne ba ye no no on mo sese kuo ne bebre ko she kukuo mu ase ana omu ye kukuo ye ho no nyina kukuo traditional area ti abra pretty cancer ne ba ye no no tu fo yi nko no bebre free kukomase na kukomsu bufu ye se wa yi nko na free mase ni am so me Asante me obi a bese obi so obi so wo ho ene se ono so sa na ko ba ye na se wo mu nyina ye rebellions bron champion akasa na ye rebellion organization aso mo ma rebels na ekote sa group no wanchi nyoni bida tana bo asenka ho Chiabodom kan ofuma wan kan ho nchira kan ho brekum kan ho ewoduma sen kan ho sunwane kan ho omunyina ofia kan ho omunyina sa nko ni nyina Asante mai ndi di oso wanti ase no de kokko anode na we no yensa nyina sa mpotam ho abio ne yemra bono ho se yefri bono is yemra bono ho no nanu sunyan ye sunyan ba kwasemi nanu okura kire kakra eno so sunyan ye hwan hwamu so na mo sunyan ho yi hwamu sunyan fo de se na mi di kan kase o sunyan ni wanchi ni no nfra mokom sunyan wanchi na Nkoranza wo nyina efra mokom esa busuyan no busuyan na wo nyina busuyan ba ko o nyina na anya akutika
one more fan and Nana Akosa. Amokuma Kosa. It's only in the Papa Konwan and Abo Kopa did son on so near Benyama and a young farmer on so de Betty in the Kuro better Tanoso. To a better Tanoso only the Cabu Tano or half. No, the morning bed man, I have smoky. Are you okay? And he buys and now 246 to take Yama Nigra. And no one anima better baby a friend of Santa. So a horseman and Nakosia and people coaches you do must and also better. No, but now I cry the Casuniani, you could papa Casas, who knows on me. Was that now a can of bad and in better Cooper, a 1 number of Tia, a better no, no, best quaternabit. I be seen her and I be an afford baton or na Yakunyam the war and on one who giant Okonyam the war by and I was said, you go for your womb casa too much. And as I would defeat her best and quatana as soon die. Yeah, how I feel horse. Na ya no kura se no omudwa asono ho na no kura se kru na sase ya asono dwa asono be na yes omudwa na asono wo saasase ne so nti won ma no ono ko anyina no ono ko sono kan ne ekum so ono ko sono no e hoda no ono ko kum sono no edwa sono no ya twitwa no na omode ne me no na be me na be soma Asante hene mami oni de mami bisa asasem ne se Asante kasem ye kasa asonwa ya e kire ne ho asese ba bia ye ku asono ayedwa Sene ya no no pese what you say enye te se asunu dwaso and na kasa wo so amena ya asunu dwa esa de ho na ne dwaso no ya asunu dwaso de na ho ya asunu dwaso ho na na asunu no omodue obekọ na asunu bebire wo sampotam na we de ntia me bisa ne se de ma bisa ne se kasa yin se ne te de a se omo se bunu ye abusua bi a wo de emfa se buroni kasa tribe wa sa kasa no bunu ni be da kasa no obe da akasa no sa wo ka ne bunu kasa besu jaye enye no ontimi nka ma ontimi ntwera kra na se ontimi nka kra ontimi nka fi se de me pese se e ho no ya Asantefo nti na yetimi ka sa kasa no because so be a bunu ni a ontimi nka sa kasa no enye ade obetimi aka wo de obi a wo ya bunu ni a wutie mi ka no kra se sunyaye so kama inti is obeka ne say ontimi nka mama o de to na yen hwe omumpani nsem no afi ba hima onmu nyina ya sa omu nyina ya bukomfo ana na mukom hene ne wonmuti ya ati ne efo nyina mukom hene ne wonmuti na anakosa efiro aba ayi wasa memfi hene on ne tosumi no onmu nyina ya bushia ba enti na onu ko nyamre wa wo betena sunjaye so ho no onu betena ye kwata chichiro onu kuro akane no na sunya no onye oni ma ahene akunya eniti ye de ne kofa wodu maseso no onu ma ba be shi kontri no ma be som na tisi na ko ayi kontri fo onu ye na bo futi ankrofo ana o moti asafo pese onu ye akase omu ne na bo enkoko ne be chichiro ko pese sa ba kosem eniti onu mo kojina CPP ati baje ma hene ma no a champo so 70s na champo be gu no kora afiri ho in 90s mu ata abra wonu mu koye no capital na Lawrence sa be hu 247 70s ni mu e ba 80s ni mu sa abra na naso nkra wi ni esi ni hima e foforo e na epuku are ma Lawrence kwa pege ko no e ye ne ma hene e no kura na e wodu ma se won ti ase be 247 epuku are kan ye no ti ase se mu nyina mu ye nwiane mu aye capital epija na ma hene mu nyamba Asante mai ena de otutu na basa okay mama nti na so aso yi nkra wi oba mama yede na oji amansan ewo ho sese wono se wasa kosi fufuro sase mi wate ho ase na ade yedey mateba yedey no ye se oba hima adwini bi na kanfo bi di ase omutim se oba hima na si hin oba hima nyo na si hin oba hima na oyi de hie ona tumi wo ho oyi de hie nse hin ahinsie ne die abusua panyin na esi ahene ne etu ahene keymakers wo ho omusi hin ti die tie ne se enam se ye
abusua na tu ko achi ne bencheye na Ghana ni mu nyina abusua bia kan abusua na mu bia wo bia yetete ho ya de hye bebre oba bia wonum di akonwa yiyi enti konwa beta obodwa na wo oba hema na abusua panyin ni ade hye yetu ahen ne esi ahenfo nyina mabodwa afra ade hye nyina asa konwa no efi bra na bosumi firi mu okọ ba mu konwa na beda mpan enti e de to ade hye brante nyina ni ade hye uni ade da o ya kokora kra ya ade hye brante obi ya tim besra konwa no bedi enti ata obefa wade srede o fede for edi wonum kan na wo fa wo hye na po se pentu ba ko mienu na ade beko e mum na ka pentu ba ko ne ye de srebeti to bi ya na ebi ma ya ma abroso ana ebi no de ba ko ko to bi ya be fe dwampa etwa awia wo sika na de buo mu ade aka ho de fefo de wonum akosra komia no fro ba he ma eti obi a opeso odi ade o ye de hye bia de na de srede be sra komia no wo so woji tinipa edwe kura ba wo be gini nyina I was said the beer of Bessra Kunyani be Abema, K-Efah no, Abusha Penny be a Nipo Abesla Kunyano, any other crow on the best. Etia, I only Abusiana as I did some missing Kunya. Now by him, why this year the Ama said. Nipa Bessla Kunyani, and Nipa with them 2 years or fata, and may actually be 7 year Kunyana Manua, Ubeti me a day, now what to turn ye may ye, man, and I'm 77 and Mako 7. And Mamma Millennium money, what's me this one, my yefe. And it's let's let more K-Efah say, come on, and tear me. Say, Mamma, Namo Facunyano, and for many pass messy. Tis a K-Efah, no, any of us paying, and any pan was in Bianca, San Adrian Moncano, or more damn, on your crom for, or nitre, on 4 beer, on Yadamo dear, on your beer quack watching, on your name Basabasa. Said be, was the sense of border of form. Inti ye hwesa na ema wonu nyina na ho siesie so ani o hihye tare basabasa eniema we nyina be makunyare ni munyama hyae kese no bi agase nipa fu we a osoro nam torete so sisa bora so niema wo torete so nam ne din se ne be munyam be mu ntie pe oni pe OCPC to ni mama mlani amane ye de wasi so eti onu mu a edi usi akonya so ye K-Efah abusia panyi ne tim bi na oba hema yenso ankyere wo techire sa wo akonya so eti Nkonya bi oba ahema de nsi ohene de ho be nkonya bi wesi ho enti de esi ho no betena ho wa edi na mum musa Asante hene ne ba ahema akonya nsi ne nchen nta ba ahema wu so akere ohene wo yeyi wo ne do abekere ohene so wo so akere so akere K-Efah to no so awia ne Nanaba wo ho no abekye sa ne tie na ohene emom wo tumi se wo yu ba ahema Santia akamfo ne Asante amamre mu nyesa sa na tie pepepe ohene ene esi aye ombetena se ohene ba kire se nipa we na mpese mene ne mehema na K-Efah na no so mo nya ho ase bi aka ye ho ade ya mamna wo mu ne adade ne de na ba bekire ohene no abekye ne bedwam nanti video ya sunya ma hima tie ya Yesu akire ni na se we ndie ye de ni enu nti na mbeka kire wo se menim ba ko ono no omoti pom wo no onum sua Asante ne aka amamle ni fili Asante ka wo no yi de hye no anase wo de hye na ade ba ye na nkonya setefo no onum ye K-Efah no anye no isa wo asundie na apefie yenti akonya no nya wo ye fulumu property ya de hye property awosa wo ti ase so na ne won mo ye K-Efah nyina fa adwene ye buom baako na ye won mo de be wo de ba won manye no wo bisa won bibi no mutimi ka se senti ne yenye a enya ntopasem won mo so kire obi se fa we ma ye ne ma ni so ankire ya na wo so ye se ne be da bia no wo betime de ohima ma mamra ne amane akoso no won mo so di buodi wachi because omo ye mambofo dada esi ayi na tu ahefo no omo na emakuru nkoso omo na emasumgie ma sa nkrofo no omo wa konya no omo kasa iwe na wo ye ne fofora ene na wo wankanye so eti de ba sa no an campaign ni yi no empo ade court kasa sem no ewo ho korida mpa no a watimi eso ade akire K-Efah bi ede na ade betu no wo so akire K-Efah wakonkonya dem wati ayimfie wo so betu no kwa be so ode hia
Yamene so wi a wakoma na anama duane adi akosi de. Ewra nkonya de no na mabontina. Ki make us di nachi. Ekwan abeso busu abanyi su di nachi ubetu no fira de so. Ekwan abeso. Ohima akwan abeso na ubetimi atu fira de. Asem ne hu. Je wose ka ma ntwa de yedma. Na musubo no oboye. Ye fra bibi achiwade e bo man wabo bi. Even afrani kura na omene so no se hine fa no fentem fra omene so di edi no no. Fentem frem wo. E wo mu se obi bedi ade otimi efa ne din. Wo se fentem frem. Omene bi abekima fa. Doctor Se fentem frem omene so no omene so. Doctor Bosoma aso nkrewi edi no. Edi no. So you see, there's a mom letting you on my toto. And a mammy no. Procum to Kuri Aquasio, and a franny edition of mono. Only Pana man was one, what is your man this one, and no multiple. And I was so after a show so that let's and was actually I told my brother. Oh, yeah, was out just for me. Yen slow or no, you man or yassing in, a 2 yards for my. Hey. And he said, yeah, just for my wagina sunya, I want in so to a man here, Efra Kuntunkuri, I just swap bo, I teach the woody, I told Wabasako, you might at this row, I seen a boat. A dinner, I didn't say for one almost on said one as if was so. Hey. Sunya Tranconia, a fan son, an idea biara, one more day a year pie. A common and I'm conya so, Ninconia fee. And there was there, Posa woman and Anum Casset Sadia, why and Nigeria bedroom guy. And it's so good for master say a snap for us. I said, whoa, why did I beg you matonum? I dear to so you just in Iba. Until what dear any, what dear any, what dear to so dear any. It fitting Nelly Cray. Nana saw I bet this sunya dear pain. Wo wona na no wasefo bi antimi mepre nya akonya isa asa akonya ne ya ase ni akonya abosom sabe na wo no magu no wasefo so sa no mami ade na opese wo yi na me de sa papa yi apraprafo hene de obi de ne ko ball no a na wasase ye niema ye achiwade o musu sabe bo man matwene wa me ntia se aprapra hene obi de ne ko ball no a na enipa na sase na wo ye niema different musu sabe bo man Mamma no musu some about man oil. Ade o mi hu bi. Yes, sir, when mamma but him out, yima what ya sing yakonya. And a tick a gina the crew move to a jassy for me, yen slow. Chiwadi a boy, my me won't be that. I know, pow. Na we no abane si omotu na de so omo butu na kunya trankunya no so omo butu na kunya ono muntu ye butu akunya soronko se ye tuade so ti we ni ya butu na kunya ase kire sai wo be de ya butu obe de ya butu na kunya se bere empempen mu de traditional area no esusu se ono muntu ne ma bi ase bibi koso a na mamam ne amane ye kwa so eti ono mo ehwa de ahwe omo hwe breka krafe enti esi ano ontimi enye ne ye bi asahima bi wonto so o mawie te said ye see ye investigation on go we ye nuan mam wo sunya nyina mo sempa ye maame wa chechire mu an sa comfort maame na wase wa wo bra magye no why ene de ye waka nyina no ye de so ye bi sunya bi ne ye de ato yitrim ne ye nam ya chire bi da se pa maame ye da se why me da se ye da se yo pia abuzi ye sister no sister comfort so ho ye pen so de ai ya santo a wo no wo kira de ne de de enye wonfa etuo ni aseka nkokon na na Proud African chairman ni o chairman ni wo pese ho no chairman so wo chia wo
Okay, abusua eti we yakɔ sunya ne yakɔ Nkoranza. Ne nyina ho hia sɛ yebesua na yate ase. Sense yanomfo yi da bia yeti ba bi adwene ye ho a. No ma ya no makɔse sansɛm dia bebubu mu a. Ti ye sister comfort wa bekyekere mu. Sunya asɛm so aba no ene so wa kyekere no so dia maye. Ti wa ofri sunya nye se na sɛ K-Efah na nso so aba ne sa. Eye on obekom wo nyina anytime bia na obo se bibia si wo no na chairman wa ka no ho won de onya ka no ho se ya division no na se ba entitemu no a to media me say me pese me kana sem kura bi Proud Africa me papa we say me pese me kana sem kura bi so ya too much ya ho ade de enko ana ba eti wo de miemie phone line no say yenti enuanom bi adwen kire wo ha sei 0242073114 yenti manfo so adwen kire ne no ya na say ne uba 5 minutes na yeti ewu yedi ka ya amanyosem politics na ya wi na ya behwe eti yemie phone line no na yenti eti enuanom bi adwen kire bi hello Hello. Yes sir, boko there. Oh, Boko. And I don't want to tell you, my busy. Nice one. The only kind of friends, Ghana for being more omni identity. Any other someone can I hope. Oh, have a casa grown woody. We are Ghana in now, Tessasum, we are, especially Asante, a summer reho. Let's say, Nimitui. Baby and one my begina. I can't be say me a gun in a minya santini. Me mean casada. Because I mean Casami gun, Miss me a santini. Ubusam say Ghana here from me a santini. Because me mean for some santini. No cray. In this own fair baby of free to no person but baby of free. And to no person claim so we are santini. I was now I will as just sometimes we don't go for beer. I know the order of the day. Nana udo mushia was Asante for ye nipa bia omuduru ba bia omo no kasa na omo ka no harema omo kan so omo ka e espresso omo ma na ye fe enti ya no bro for kasa hu hye da hia me to onu yi bro for kasa bia no ma pesa me ka unti ma kam sense to America in kasa yo I wouldn't do that because enya me kasa as a problem look funny imitation ya there. So we impose imitation on you, you become funny. But what do you say? But I've custom dear Yansani, a dream mudo, a cassa out me can ye. Now, Cassie Bruni, the shaman, not oya who cry cassa, Nana now, just but some cry or call for more. No credit. Because a casa idea when DNA and it's way Mukrana or Mamrea Nina no etiasi. No credit. It dear Ben and na a year friend saying, friends and me, Papa, the Asante, I just any moose out, any moon. Hey, Sasadian, I see I know what group will be now more and now then I'm more kaka Ghana Casa Samum, missing Moas Mudi, Nami group was a second group and come go. Come go Bonin Sukrano when you nation once so crowd what do you Ukran Utimurum, Utia Frum, and our banana baby, and come crack you never paid any cookie. It would mean young and concussishi. It even 7 young Ghana for, especially on more tribes in our camp. Over Montre, but for we are Mampusini, actually, so we are Mampusini. We are a Beni, also we are a Beni, and they call a before parties near that. I mean, they are very happy to meet us at the four. If you go more, they class and the four man, how I didn't hear because some of no Monso or Maka before no money at Tia money as and the four until they love them. They want them to come to their places. That's right. Maybe they are almost discriminated, but they want Asante to come to their parties, even their gatherings. They want them to come there.
only a few are at it or more and comfort it to a more crassy at the yaw how near a year first at more dinner at you. You will be and then Ghana we bring now migrated from a crassy any abakrum. Send a first near village, any about towns, any about cities. And again crassing about in crassy be na a beer uncle ye, maybe moody. Yeah, because your friends or him, but me make us say, me. Some town be so be am bonina me tana say I am bonin me can before am pass sanity me town be some me can me to Asante crown me town be sa we are crown you be fit Asante nya sanity it means me nuam abo to kwan esramo emfa ho ne baabi ofiri kire say ha na ofiri na unya Ghana ni hia wa na nyi say wo unya Ghana ni na say me half we me na mboso me want to say hanom na mo free no time do ni bie no no mo a do America ni bie no no do Ghana obaka tell say wapo America into do Ghana never it's not going to have a secret ejin misram Ghana for ehu ye hu ba bie free bia na mfa hwa yam we Asante ni ntibidi hwa kwa mo say na no tu pia to me the first ohima na ne akabe 1.5 minutes na ya time na so yeah ne mama for him and to je me do katachi ne ai boxers ne de ne ko say bukom ene nkofo se wo mo ye memma pa wo mo te ba kwai wo mo te Ghana sorry wo te agbobulushi wo mo de dagata nu wo mo din samfo mi bo I Ghana na se ba kwai Ghana na no ane ba kwai ntino wo mo so mo ye memma wo mo te agbobulushi ho no mo a omo nko katachi ho no na de ompo so mo de kwai ni bi omfa kwai ni nyina we dem de twato kra ne ase dun kati afutu o de ma MPP fo MPP fo mo we ene ase dun kati na etumufo na ase dun kati a sound more wisdom esre sa committee no nkoshi ya ni nyina me menya NDC but so hwe nkoba MPP fo ko diye na wo de to ase dun kati a de no ho a e sound say dun kati a mum enka on na party ni secretary anka MPP fo be pe after say champion fo we nya ko tra wo ya se to ja wo na baba wo na ja wo sa ma ho da fa nkwasa fo say dun kati no tu MPP fo do eduama no kwa na wo dorim ti se dia basa so na to form obi amoni bi na na bi untumi nya ho nyansani because enkomo kura na wudi ende ya wo distort to a year say dun kata some kind no wasam kura wudi defend this why sam fa adwena sa wonni a vision bia free hokko ne fa nipa foforo mra ya fa ko so o mabi on de o so onyina bi nto onko gina me na agwache onko gina ho me o de onko gina ho me o so ba gina ho me ngo mabi any omo na establishing new executives because in the omo ye no emwa obia okay but me see so Asante bi say MPP before say almost had about me na ba prepare for next loss and there ombelusu yeah that's what no yeah that's pa yeah that's hello ajaw temenka hello yeah on temenka hello okay on temenka okay yam fa obi room hello yo DJ ajabo ko de yo do won so ajame ho ye pa wada ma mi ntie wa yo de merci Unia said na ye ka ye nya kucha Ghana passport so Ghana's passport no bi ka say oh utuka Ghana passport eni krai no kure obi agitum na so passport no ya twetwe nko bi din wo okay ana mbo pa am say a place of born a place of born baby aye wo mo eti eno e kire wo de yin wo ye Ghana ni na nsuso ufiri ha wo kire baby a ufi sabe pepe okay na wo passport no de Kenya bom say ye Ghana na mo u place of birth ana say baby ufiri no e kire say Ghana ho ha na ufiri ye nyina ufiri fa ko and in fact eno kura sa ehu hia obi a obusa obi a okoye bibi kura busa say o place of birth ye he e wo mu a obi anim yeah
enya before nko a ba bia obi nipa bia free bia no Babia. identification matters even though say there's a country but they want to know say where were you born where enya Ghana ba bia you won enya Ghana but a certain area yeah it's in the our passport no Eti bese mi nuanom aya yente no ase yenya yetukan a na Ghana passport eni ekura Ghana passport ni busa no kure nanso nka nyeme wo mbia hia nka yentro nka place of birth no nka hu nka nsenka nka yentro because ye busa so a place of birth no ye okoka se Ghana what deviate ya worry place of birth na ka se Ghana ye worry wa just come eti me yabruni ena wo ya Asante yenye nipa wako so ti ase yenye nipa wako sunya sensema ye kan ne ye kan yan ada de oti wo bia no onim pefe se ne chi Asante onim do so onim bia no boa do so onim no oboa asheda okay ebi do ma hina kasa ekura eka ekire bebi ofiri ene etena ha ena sumaja ena yekura ifiri ho no ye ne ye panyini ena sumaja ifiri ntina ye nkrofo bi ka ho a omuni asumajafo enti ofiri wona baba bi odije on se bukumba nkune ne nkrofo no kurasem ni yenuanom nkrafo no ye bese wo mu se nya Ghana fo yi obi enche obi ena asemu a okadachie aka no okadachie oni obi atem dabi ye woka no eye no kure trododo ena woka esanse ena no yate se na Akufo do ba akwako bie ay restaurant yetinsemu a nipa yede ekai it is mama ba abia mama ba shalifu wo che obi Ghana na chesame de eja me nwanwampo nansan de omo ye mu a bo de modue mu se loko fio chese mo kokoto sole mahama na modidi ntinimba ne ba wo ne mo ska didi no eye mo masam eno so nchese obi ntimi nka nasem nwanwampo na se wo buko mbanku tibi kase wo ka akire otumfo amu so mbubu ade a mumu ade sa jimi nu amode tetete enkra ho nyemu nyina sa jimi fo bi tisemu amotete wono a etoro bia mutimpo mo ho se prako etoro bia masa be tuntu no mo jimi amode tetete wono muntimi fo masem enko Asante hene so sanse mutimi tena enkra ho kan kwase asem bi eni kwase mo kan enso obi enu odidi enkra hinatem ana obi enu wode woni koma enkra hene na mo wuni pa o kan asasem no wona kan ni kan wasem a o kan wasem dalet onkoka enkra hene asem sa pepe zemu nyimi nyansa busu nyansa kasachire anya Asante ni so person ana Asante ni so man so mo kasa anya ne chiame anya kantankranti ena kasa na de wanya ko Asante hene zemu nyimi nyansa munkosu nyansa ana kada sha kan kire mu no samu ya boxers ya munko ekwaje white hat family Ghana na musi mache mo bonkokura muri film na tiba bonkokura munye hwe famai munye hwe adai eno obi abia na no a obi kwa na beka bibia we say me Asante hene obi beka nkan hi biasem nwanwankura ye kan NDC na atiasima na ayi ni manche ne ga manche ne wa say wo ma atiasima ye tu ba ku ya adane asem kese ayire wo mubo nkran yo ai NDC ba power ya no o ga manche o ye tu na de so court o tu no a say foforo NDC ni na aba wo se we ni MPP ni yo enti da bia de mo ya no obi a meka bi enu ye mo masem se na ye mo fa enu mfa enu ena katachie no nye mu mboto mu didie mo de mo se mabra bo na si ite se de mama baklikiti we na nya skenti no ne ho no begidi a e masem mo pa mo kwachiri nwale no na mo nsra no efani se konkon no ntwa de no mu ni e mo masem akohwifo asefo
Ye mo masem ye ne ati wei ye kokoto nsole ne da ene be fa sika ko ba dey ye didi Ti. ye be fa sika ko ba dey adidi ye kokoso no enti mu de asem ba koso no a mo so nko da ne fie wo opia bonte a mo na ne kwa no ma ne tietia mo so ansa na wafro ne ka eye mo masem anya ye nia mo na mo fensa abrabo biti mu a mo ye wo twefia mo tiri mu se kokokira kan e de titi ono a mo ko de da fam e ma salif en tietia mo so ansa na wafro ne ka what you say MPP for o de se makanti mo mesa kan bi mu me say omo pa me say permutation so mo anya sa permutation we a mo amokoto aba na yi delegates no Kennedy ene baumia mo reject omo mienu nyina me odo eye me madwene kowanim oda kowanim eye me madwene kire so mienu betumi agina na ba ko aye running mate ama ba ko dia omo mienu me pepa se omo mienu ko be boa party no na mo omo mienu no ba ko bi obeti ne ku bi a to aba ma no party bi ko position dia brego o de sebe me na me ka kire o me na me ka kire o apaja omumienu bia obegina bia obewin no party bi ko position opa ne former keto na 20th June 2025 Africa we loto bodeti ni mami we loto aja Mr. Odo Adwen wo se me na ka kire o watching this is omumienu anko a ada se mo beto ma adutwum ana se be champion so omumienu ko dia mo fama omu no omumienu enye MPP ticket but so mu chepe we hwan MPP lusu ba kire madwene o de ye medase eja no yedase yemfa de watima ram hello Reason. yes sir I mean come medase yenkwa intenti 5 minutes yenko I'm sure chief nyina nice one ohene mami ya obekasa ye no nananum na yi no Comfylove anodin nananum na yi no mamu mfa mami ni nia gro kra minia se wo possibility Italy ni was possibility bia so moma opemso ehunu no correct opemso be man kwatenten ye wura nyankwada mo pia saa so na me so me nana twumasi poprehene se ka obi a wache ahemfi ho sesi a ya ka nipa mienu a nipa miesa oka ho bi nana twumasi wasi ahemfo bese miesa otamu no antenten otamu no anti no ma me sew me nya politics mu ho asem na me ka me Asante asem ni nyam me sire wa mo hwehwe ma me na chi akwan opimso hwehwe ma me na chi akwan ni problem esa se o mo sua de se opimso hwehwe no ye de no kwa kire opimso don't marry sa o mo sua de se o me historians kra no menua o mo kasa no ma no fonfon omu kasa no man fofom mami te se asebia o ka bia o tu se ese super hwe nipa dodo a obo mudin e chekire weye mami no me so me hia ne number mate me ne kasa me wi a no wa send message na me hwe no wo ye nananum na yi no wonye nipa eyi bia sa mamu fa ne nya gro kra na nye nipa nyina na betumi aka history pa o kana na nu o ka o kana na nu ase o musu na daye o mu yi kire no no ogusu ka nyame nhira no na nyame bebo no ho ban na history na o ka afa asante ho so no sante tumi begina na chi na nanu begina na chi ama watumi akọ adin kunim me de masema me kana nyame nhira na sepa you miss me that say yemfa de watimi apɛ hello let's say mama Eradi adumo eradi nyame nhyira mate yenkofa under 5 minutes yenko bukom banku ne nkrofo no nti wo mo mfere ade se akola keto nti musi mu de daada no mo ntimi anya saade we mo ntimi anye se mama no medi president no me wi o man ni sika ma ne ba no mfa me promote mu mote wa mo keka nkwasasem nti wo mo mfere wo mo ani nwu ade mo akra mo hu ne mo yobi akra mo di sisi wo kra enkyere so obi a sika kra afa mo nsam da
is more cram and a dying sign of Mosisi. Majuma Muya Yabrum Epre. One more cram Cassa once I would take him still because Yabu Mad Womuti Amom affair to imagine. Na politics me ba honorable Ken. Bema own since you man son of Waham, Michiani baby or Wobia. Minimum by almost 2028 or Beba. And nakura womu wo Kennedy wo Kumasi Polytechnic womu ye I mean sensitization program dey am Kumasi Polytechnic ne test confo nyina wo Kumasi ti. Yeah, di kan kwatete ntoma makunafo. Womu wie ye for the birthday no wie no omukoye no. Omo akosa ho nso. Enti oguso na me 2 years ago me ko Ghana. Me tena we mu a uni taxi driver kura should have taxi. Who be sa taxi driver or becatro? Say, see, a park or Ghana, never so be said, the entire one vote or becatro say, Kings in a yet one vote to. I know, man, I don't know where says because politics, open nipa, one move up, one more we near a youth, and a youth no swing in answer the Kennedy. And I do honor, oh, yes, do honor one who say, Dr. Bawumia or Mirror Party Nimo. The way your mama, Ababe Pamo. Lawrence and Crawford in NDC Nimu. No, no, abeje one ne nkromu fo na abeje party na kentenso no. Ebiana Dr. Bawumia